Aldo po Kabalen. Ako po yung kaya kayong talasuyo, Justin Dizon. Makatutok kayo po kay King Balen at Balita. Yung kaya katama pong special coverage King Uplit ning Bagat 2023. Kasalungsungan po Kabalen, babatsyon tala po rin ng 235 barangays. Kaya po King Labuad, Kapampangan, Makalbog. Kaya pong kaurasang ngiti, base po yan. Kaya ang report na rin ng PDRRMC, ang pupuitang kaya katamong monitoring. Kaya pong pamikatagon ngayon, makibalita tamo po keng pag-asa noong nanuya po yung maging weather condition. Karen pong darat ng kaurasan. Kasabi tayo po via phone patch, Sir Manny Esguera, yung Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clark. Magandang umaga, Mang Manny. Kumusta ho ang ating monitoring ngayon dyan ho sa may Pag-asa? Magtutuloy ho ba ang pag-ulan ngayong mga araw na ito, Mang Manny? Yes, magandang umaga sa inyo, Justin, at sa ating mga tagapanood at tagapakinig. Sa ngayon po ay isa pong typhoon category o typhoon Pangkula po, si Pangkol, at medyo lumakas pa po siya, pero malayo naman po siya sa ating bansa. Siya po ay nakatang sa layo 1,070 kilometers yan po sa may sinahan na Extreme Northern Luzon. Nagtatagay pa yun at hangin na maabot na 180 kilometers per hour lagi sa gitna at pag-usong na maabot na 185 kilometers per hour. Ito naman po ay kumikilos ang ilagang Kanluran sa 15 kilometro kada oras. Pagkatapos po, base po sa pagkatayan ng Pag-asa, ay hindi naman po ito maglalampo sa ating pagtuman ng ating bansa. Pero yun nga naman po, ay pinapalakas ito ay habagat na posible ko po natin maranasan sa loob po ng 3 araw. Opo. Kaya po, na kahit sa loob po sa ito ng araw, bukas po na umaga o sa hapon, ay gano'n pa rin po. Para nakasita niya, hinihilap pa rin yan kung ay habagat. Masya naman po nagbibigay sa atin ang mga pagulan. Mang Manny, kasi ho, kahapon, araw ng linggo, hindi ganun kalakas yung buhos ng ulan kung ikukumpara natin itong pong nakalipas na Sabado. Ngayon, tinitingnan natin, medyo maulan-ulan pa rin. Ito ba mga expected na kalat-kalat na pag-ulan ito sa spread out throughout the day, Mang Manny? Orange and then alas 8, nag-yellow na po sila. Pero tayo po, ang Tarlac, Pampanga, Bulacan at posible po makaranas sa mga occasional rains, dulot nga po nitong si Habagat. Opo, maraming salamat po, Mang Manny Esguera. Tatawag ho ulit kami mamayang hapon sa inyo. Mang Manny, para makibalita ho hinggil dito sa galaw ho ni Bagyong Falcon. At ito ho mga pag-ulan naman, kaugnay ng habagat. Mag-ingat ho kayo, Mang Manny, at maraming salamat po. Yes po. Antabayanan ko po kayo at nang malaman po ng ating mga kababayan ng mga nagaganap. Yan po mga Kabalen, at your service po si Kino Manny Esguera, yung Chief Weather Forecaster na po ning Pag-asa Clark. Dakal pong salamat, Mang Manny. Kabalen, ito pong mabanggitan tamunan di 235 barangays la po. Deng Makalbog, Ketipin, King Pampanga, di nanda kayo mo pong dita ka rundown nung no rin larenin 17 pong barangay King Balen, ning Makabebe, 26 o 26 barangays King Masantol, at kiti pong City of San Fernando, 12 barangays la po. Deta pong mangutang, ini nga kaked yung video kenin TV, apin po yung sitwasyon king Camp Olivas, ken pong San Nicolas, City of San Fernando. Ken pong Minalin, 14 la, barangay deng Makalbog, king San Simon, Pulong barangay, ita pong king CDCP, king Kaurasan pong iti, Kabalen, ene po malyaring labasan deng light vehicles, maski na po ring SUV, mamagkasakit no po, po milabas keng CDCP nung manibatan ko po Santo Domingo, Minalin, o kaya naman kini pong apalit at magbanda kayo NLEX, magkasakit ko po Eco po Bacalub, kini pong CDCP. Ken pong Santo Tomas, pitula pong barangay deng Makalbog, kareta pong bisang saling tilapia, halabasan pong Kuyang Art, nandin ita pong at saka 40 pesos per kilo at tilapia, uling may maglapo-lapo ring plus done. May nasan laking sapa rin kaya katamong Kabalen, keng Santo Tomas. Keng Mexico po, 23 barangays. Then pong Makalbog. Kaya naman pong Candaba, 33 barangays la po. Kabalen,
then pong makalbog ne at metong po ka rin ating peka malalam ken kita pong keng paligi purok 1 hanggang 4 hanggang pong 20 at 2 talampakan ing lalam na po nin dano po keng San Agustin hanggang 15 feet ing lalam na po ning albog ken king palit kabalen walula pong barangay ding makalbog at kedi pong San Luis 16 barangay mo naman keng pong Guagua 8 barangay la ding makalbog keng Lubao 28 barangays keng Porac adwala pong barangay keng Arayat 17 barangay ding flooded. Santa Ana po kabalen 4 na barangay keng Kabilugan po 235 la po reng flooded barangays keti po king Pampanga. Kini naman pong monitoring na ning Pampanga River Basin and Flood Forecasting and Warning Center. Ini pong Candaba portion ning kaya katamong Pampanga River lagpas na pa rin po ketang critical level. At suya po kayong 6 meters, 6.46 meters to be exact. Nandin pong alas 5 ning abak. Metong mo naman po kareng pakabantenda keng kaurasang iti. Ita pong Arayat portion ning ilog ning Pampanga. At suya po kayong 8.16 meters. Malapit na po ketang critical level. At makanyan mo naman po yung San Isidro malapit naman keng alert level. Kanya pong Nueva Ecija ini. Ini pong keng Sulipan, Kabalen, miras na rin po keng critical level. Ken pong balen ning palit yan. Kung talantano man po, reta pong may magdeklarang classes suspension. Kani pong San Simon, all levels, keng klase, ang pong obra ng gobyerno, kani pong July 31. Ala po, kanselado po yan suspendido mo naman po ing obra keng Makabebe. Work suspension ngayon pong July 31 ang gana pong bukas Martis apur Meru ning Agosto. Kaya naman pong Candaba, makanyan mo naman ngayon pong July 31. Suspended mo naman ang klase keng all levels, public and private. Ang po keng obra keng gobyerno. Kay ba't keng Basantol po, suspendido mo naman po ing lub keng government offices. Ngayon pong July 31. Then pong may magdeklarang state of calamity. Apin po ing Balening San Luis, Makabebe, San Simon, ampo po ing Santo Tomas. Deta pong cause of damages tamo, kabalen, magkano na po ing sinira ning lampat ng pamanuran. Mig result po kening albog miras na po keng a total of 317 million. Bisa sabihan tamo po kayo ni kabalen, deta pong live agriculture sector, itang livestock, deta pong tanam, mapale, deta pong asan, king fisheries, aquatic industry. Ginanda kayo pong breakdown based po kayo ning report na ning Office of the Provincial Agriculture. Ngayon pong anyang atrenta naman ning July 2023. Pero ini po latest siya po, may nibat naman kening PDRMC Pampanga. Nandin mo pong alas 8 ning abak. Ken pong rice o kempale, a total of 175 million pesos. Ing mesira po Kaya be po kayo nireta pong kay katamong Asikan, kay Arayat, San Luis, Mexico, Magalang, Bacolod, San Fernando, Candaba, pong San Simon. Kaya naman pong high value crops, 2.4 million king Candaba. Reng Mepinsala, kaya pong mais, 4.9 million pesos. Kaya pong Arayat, ang pong Magalang. Ing kareng fisheries naman, o karetang asan, king Candaba, 5.8 million. Ini po king Makabebe, Maragol-Ragolya, 112.3 million pesos. Ken pong fisheries, ing total worth of damages. Ken pong Makabebe at king Masantol naman, 14 milyong pesos. At ita pong livestock tamo, ita pong manyeseng manok, bibi, pugo, king Mabalakat at Lubola, 6,000 pesos. Ing recorded damage, king Candaba po, may git metong ang pong kapit ng milyon. King Lubao naman, may git 3,000. Total amount po is 1.5 million pesos. Apin po yung report na ning PDRRMC yan, kabalen. At karen pong kaurasan mo namang iti, karen pong 82 barangays, king Mabilog, Pampanga,
At sula po atin pong makabuklat evacuation centers 112 la po. Reg evacuation centers 1,550 families then pong may-evacuate total of 6,057 individuals. Apin po yan ng latest update mo dikil po kening uplit ning baga at pagadakada po reng si Posco naman kini City of San Fernando paganaka po kadeta pong magbiyahe lalo na po kening along MacArthur Highway deta pong magmotor apo na po ring maski ring four-wheel vehicle dita ka pamagmenor uling dempundalan talaga nga nung akitala po kulkul dakala kulkul uli napin ding alang pat ng pamanuran kaya mika ausandang potholes. Kabalen magbalik ya po ing balen at balita aplit ning abaga at special coverage ning CLTV 36. Pota pong alauna, antabayanan tayo naman po ing nanupata. Pota pong alas 12 ning ugto. Abe po ati Jenna Lumbang Parungaw at dinanda kayo rin pong update ka rin dikil po kayong sitwasyon malalyari keti po Pampanga at King Central Luzon. Makibalita tamo rin po kareng kay katamong Karihiyon. Ken po king Bulacan. Pota mo po yan at tumutok ko po kareng kay katamong social media pages Facebook at CLTV 36 News para po updated kayo kareng malyalyari. Pasibayo po, ako po yung kaya kayong talasuyo, Justin Dizon, ining balen at balita, ing CLTV 36 ating pusong makabalen.